Nakon napada na ruski brod Prijazovlje, oružane snage Ukrajine mogle bi da pokušaju da napadnu gasovode u Crnom moru. Mogući cilj delovanja ukrajinskih tajnih službi objasnio je kapetan prvog reda rezerve, vojni ekspert Vasilij Dandikin. Ovo je drugi slučaj napada morskim dronovima. Brod je bio u istom području gdje je bio i Ivan Hurs, koji je također napadnut od strane ukrajinskih tajnih službi. Zadatak broda je da obezbedi bezbednost dva gasovoda, Plavog i Turskog toka. Ovaj brod je prilično moderan, iako je izgrađen još u sovjetsko vreme. Ovo je srednji izviđački brod, njegov zadatak je da prati potencijalnog neprijatelja. Učestvovao je u mirovnim operacijama i tu je zamenio Ivana Hursa. Sa tačke gledišta naoružanja, brod Prijazovlje je moćniji, objasnio je ekspert. Verovatno žele da ponove ono što se desilo sa Severnim tokom. Ministarstvo odbrane Rusije je 11. juna izvestilo da oružane snage Ukrajine pokušavaju da napadnu ruski brod Prijazovlje, koji obezbeđuje bezbednost gasovoda Plavi tok i Turski tok u Crnom moru. U resoru tvrde da je za ovo korišćeno 6 bespilotnih čamaca. Ruske snage su uspele da ih unište. Vojni analitičari procenjuju da je ovo novi pokušaj zapadnih tajnih službi da preko Ukrajine maskiraju svoje učešće u planiranom napadu na ruski gasovod Turski tok.